tambah tenang. Ibu Ade Wisnu. Senajan kasurep bubregane larang masih empu dada sampeyan. Senajan ranjang ambarasane sempi lamun laki lagi puri orang hutan orang putih. Ake mantan sing pada goda Ibu Ade Wisnu disangka kula uwi serangga. Zaman now lagi trendy sing lagi ngetren rada anak siji ibarat ayam anggrek dan tesi wis lagu galang lagi. Liwak beda dirubung semut yen durung rangga aja dilebu. Rangga pelukan ayah jagat mute tambah tenang. Senajan kasurep bubregane larang masih empu dada sampeyan. Senajan ranjang ambarasane sempi lamun ayah lagi puri orang hutan orang putih. Ake mantan sing pada goda disangka susi uwi serangga. Nenek kayu non ayo makin zaman now lagi trendy sing lagi ngetren rangga anak siji ibarat ayam anggrek ditesi wis lagi galak-galaki. Iwak beda dirubung semut yen durung rangga kudu direbu. Bener pejuang rangga. Spesial masih buat yang punya lagu.
nonggone Mas suwe.